Bronhitis može ozbiljno narušiti svakodnevni život. Otežano disanje, kašalj i bolovi u grudima znaju biti iscrpljujući. Ali postoji prirodno rešenje koje može olakšati simptome i ubrzati oporavak. Divizma, poznata i kao verbacum tapsus, vekovima se koristi u narodnoj medicini zbog svojih moćnih, protivupalnih i umirujućih svojstava. Slavni grčki lekar Dioskurid koristio je divizmu pre 2000 godina i smatrao je najboljom pomoći protiv svih tegoba vezanih za pluća. Divizma sadrži flavonoide, saponine i sluzi, koji pomažu u smirivanju upale i iritacije bronhijalnih cevi, olakšavajući iskašljavanje i stvaraju zaštitni sloj na sluzokoži disajnih puteva. Melem od divizme možete lako napraviti kod kuće, koristeći samo nekoliko sastojaka. Sastojci: 45 g ulja divizme, 7 g pčelinjeg voska, 30 kapi eteričnog ulja eukaliptusa, 10 kapi eteričnog ulja mente. Može se izostaviti za decu ispod 6 godina. Najpre sušene cvetove divizme stavite u staklenu teglu i prelijte ih hladno ceđenim maslinovim uljem. Ostavite teglu na sunčanom mestu 4 do 6 nedelja. Povremeno promućkajte, a zatim procedite i vaše ulje od divizme spremno za pravljenje melema. Na laganoj vatri rastopite pčelinji vosak. Dodajte ulje divizme. Mešajte dok se sastojci ne sjedine i skinite sa vatre. Dodajte eterična ulja i dobro promešajte. Sipajte smesu u sterilne teglice i ostavite da se ohladi. Melem se može čuvati na hladnom i tamnom mestu nekoliko meseci. Melem nanosite spolja, masiranjem grudi i leđa, posebno pred spavanje. Njegovi aktivni sastojci delovaće tokom noći, olakšavajući disanje i smirujući kašalj. Divizma je pravo blago prirode kada su u pitanju respiratorni problemi. Redovna upotreba melema može znatno poboljšati disajne funkcije.